Umujyi wa Paris ni umujyi munini ukaba n'umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Ni umujyi ukize cyane kuberwa n'amateka, umuco, imyubakire iri ku rwego rugezweho, kandi ukaba umujyi w'intangarugero mu birebana n'ubuhanzi bw'amoko atandukanye, imideri, ubutegetsi. Thomas Jefferson uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimwe avuga kuri uyu mujyi wa Paris, yigeze kuvuga ko ati ugeze i Paris ako kanya wunguka amateka, ukabona ubwiza, ukumva icyanga cy'ubuzima. Numwe mu mijyi wavuga ko ari bitangaza usurwa kurenza indi ku isi. Ubwiza n'ubuhangange bwa Paris ubwirwa n'amazina uyu mujyi uhembwe: Ville Linéaire, Ville de l'Amour. Imihanda y'i Paris kuyizenguruka bisa no gusoma igitabo cy'umuco, ubuhanzi cyangwa se amateka, berekejwe no kureba amashusho y'ubwiza bw'uyu mujyi. Ni umujyi ufite amateka akomeye, ukagira ubuhangange, ukagira ahantu ndangamurage henshi nk'umunara wa Tour Eiffel wahindutse ikirango cy'umujyi n'Ubufaransa muri rusange. Ibi byose reka tubivugeho. Nkibutse ko ari kwihangana Elsa Ponce uri kuri RTC. Ntabwo ari umujyi washinzwe n'umuntu umwe nk'uko bimeze ku mujyi imwe n'imwe nka Moscow cyangwa se ahandi. Paris ni umujyi wagiye ubaho, ukahaguka kandi ugatera imbere uko imyaka yagendaga itambuka. Gusa nanone hari ababanjirije abandi kuwutura, ari no bitirwa kuwushinga cyangwa kuwutangiza. Mu myaka 2000 ishize, Paris yatangiye guturwa muri 250 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Yatangiye ituwe n'abantu bo mu bwoko bwa buzwi cyane nka Paris. Bari batuye iruhande rw'umugezi wa Seine ku karwa ka Ile de la Cité. Iyi miturire y'ubu bwoko yitwaga Lutetia cyangwa se Lutetia Palacium mu Kilatini. Ni nko gutura mu mazi cyangwa se ku nkengero zayo. Aka gace katari katangiye kwitwa Paris mu by'ukuri kagumye aho hanyuma mu kinyejana cya 4 ubwo mu mwaka wa 300 aka gace kari karimo abaromani bari barigaruriye, bagiye kuhita izina bahita Paris mu rwego rw'icyubahiro bwa bwoko bw'abaparisi bwahatuye mbere. Kuva mu kinyejana cya 5 kugera mu kinyejana cya 15 umujyi wa Paris wajubaye igicumbi mu by'obukamana, uburezi ndetse n'ubucuruzi. Kubaka Cathedrale Notre Dame byatangiye mu 1963 bihita bizamura umubare w'abazengaga, ndetse haboneka inyubako y'amateka kandi yubatswe igihanga. Nubira cyahari uribuka iyi Cathedrale ubwo yafatwaga n'inkongi ya 2019 yari inkuru y'incamugongo. Byari ibinyejana byinshi by'amateka yaragurumanye. Mu 1200 umwami Philippe wa kabiri yafashe uyu mujyi atangiza na kaminuza ya Paris. Ni imwe muri kaminuza zabayeho mbere kandi zikomeye mu Burayi n'uyu munsi. Iruhande rw'ibibazo ubuhuruhuri biri muri bishingiye kuri politike n'imyaka myinshi y'intambara, umujyi wa Paris wagumye uhagaze kandi ubigira akamaro kenshi. Paris by'umwihariko yakomeje kuba umutima w'ingoma y'umuryango w'Abakapetier. Ingoma yategetse Ubufaransa guhera muri 1947 kugera mu 1848. Paris yakomeje na nyuma yose kuba ahantu h'ingenzi no ku ngoma za cyami zakurikiyeho. Hagati y'ikinyejana cya 16 n'icya 18 ubwo hatangiraga ibihe bidasanzwe by'imibereho n'imitekerereze mishya y'Abanyaburayi, Paris yabaye igicumbi cy'ibyo bitekerezo. Iyi ngiyi ikaba imwe mu mpamvu uyu mujyi wita Ville Linéaire. Paris yasibe igicumbi cy'ubuhanzi, filozofi, science na politike. Abahanga mu by'imitekerereze yarigezweho nka Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, René Descartes n'abandi babaga Paris. Impinduramatwara y'Abafaransa yabaye mu 1789 kugera mu 1799 yahereye Paris ibona gukwira igihugu cyose, isiga ihinduye igihugu cyane. Ndetse n'uburyo wa Paris by'umwihariko ni igikorwa cyabayeho nyuma yo gusenya gereza ya Bastille yifashishwaga n'ubwami mu gufunga abataravugaga rumwe bwo n'ikiba. Nibwo n'ubwami bwese bukurwaho. Umwami yari Louis XIV, uyu n'umugore we Marie Antoinette bashinjwaga byinshi birimo ubwirasi, agasuzuguro, kwikungahaza bo n'ababo mu gihe rubanda rwe rushonje. Ubuhangange bwa Paris bwatumbagiye cyane mu kinyejana cya 19 irahinduka cyane iba umujyi w'igitangaza, igira ukwikuzo bitagira uko bingana. Hari umugeni cy'umwami wakomeye cyane Napoleon Bonaparte. Paris yari umurwa mukuru w'ubwami bw'abami. Napoleon yashaka kwigarura uburayi bwose. Napoleon III na Georges Eugène Haussmann wari umudepite akaza no kuba préfet bavugure cyane uyu mujyi mu buryo bw'imubakire ku rwego rukomeye. Mu gihe twubatse mu buryo bwa kera baraduhinduye, baduha imihanda migari kandi igezweho.
bashyiraho ibyanya nyaburanga abantu bajya kuruhukiramo no gutemberamo, inyubako z'igitangaza. Ibyahinduye ishusho y'uyu mujyi wa Paris uhinduka umujyi ugezweho. Ntabwo wavuga amateka uyu mujyi wa Paris ngo usimbuke ikinyejana cya 20. Ni ikinyejana cyabaye mu bihumbi by'intambara, niyo kinyejana cyabaye mu intambara ebyiri z'isi. Nko mu ntambara ya kabiri y'isi, umujyi wa Paris wigaruriwe n'abanazi kuva mu 1940 kugera mu 1944. Abanazi babise bashyiraho gushyiraho ubutegetsi bwabo guverinoma de Vichy mu gihe cy'imyaka 4. Umujyi uhinduka isibaniro. Nyuma gato Ubufaransa burarwana bikomeye. Paris iza kubohorwa mu kwezi kwa 8 muri uwo mwaka. Muri iyo nyuma y'intambara nibwo Paris yubatse mu buryo bukomeye, hubakwa inyubako zamaye cyane nka Centre Pompidou, inzu ndangamuco irimo ibihangano yitiriwe Georges Pompidou wabaye perezida w'iki gihugu mu myaka za 70. Bubatse kandi agace ka La Défense. Abatembereye Paris barahazi. Agace kagenewe ubucuruzi karimo n'ibikorwa by'imyidagaduro n'imikino. Paris uko imeze uyu munsi niko twatangiye tuyivuga umwe mu mijyi isurwa cyane ku isi kubera igikundiro ufite. Abakerarugendo miliyoni 50 basura Paris buri mwaka. Iwabo w'imideli, ubuhanzi, diplomasi, ubutegetsi buteye imbere. Uyu mujyi urimo bikurura mu mukerarugendo nka Tour Eiffel, Maison de Louvre, Champs-Élysées, Sacré-Cœur, Palais de Versailles n'ahandi henshi. Uyu munsi Paris ifite uruhare runini mu mibereho by'Uburayi. Irimo ibyiciro bitandukanye nk'icya UNESCO, ECD n'ibindi bigo mpuzamahanga. Uyu mujyi uberamo inama mpuzamahanga zitandukanye, uberamo imikino ku rwego rw'isi. Ni umujyi w'igihangange. Hari ibindi byinshi bishingiye ku mpamvu z'ubukungu, politike, umuco n'amateka. Tuvuze nko ku bukungu, ni igicumbi cy'ubucuruzi ku rwego rw'isi. Hari ibigo bikomeye by'ubucuruzi bihafite ibyicaro, ibigo by'ikoranabuhanga n'ibindi. Uyu munsi uyu mujyi utuye n'abantu miliyoni 2.48. Umusaruro mbumbe w'uyu mujyi uberwa miliyari y'amadolari buri mwaka. Uri mu mijyi ya mbere yinjiza amafaranga menshi mu Burayi. Nk'agace ka La Défense n'agace kinjiza ubucuruzi kanini mu Burayi. Hari ibigo bitandukanye, amabanki, inzu z'ubucuruzi, ibikorwa remezo n'imyidagaduro. Kuba uyu munsi ari mu murwa mukuru w'Ubufaransa biwuha ubuhangange ntagereranywa kubera ko Ubufaransa buri muri G7 mu bihugu 7 bikize ku isi. Aha ni imyanzuro yose igendanye n'igihugu ndetse ku rwego mpuzamahanga ifatirwa. Ni umujyi ukize ku muco n'amateka mu buryo bukomeye. Mu bijyanye n'umuco, muri Paris hazwiho igicumbi cy'ubuhanzi, imyambaro igezweho cyangwa se ivumburwa ubuvanganzo, filozofi. Niyo mpamvu hari inzu ndangamuco nka Louvre isurwa n'abatari bake. Umujyi w'amateka ukungahaye twanavuzeho, ari nayo twanagiye tuvugaho mu binyejana bitandukanye. Abantu bari bafite imitekerereze inyuranye amateka n'impinduramatwara y'Ubufaransa n'amateka y'inyubako zizwi cyane ku isi. Uburezi muri Paris nabwo buteye imbere. Hari kaminuza zikomeye nka Sorbonne, Paris Sciences Po, École Polytechnique. I Paris hari ibigo by'ubushakashatsi no guhanga udushya mu ikoranabuhanga na siyanse, by'umwihariko mu bwenge buhangano. Ubukerarugendo nabwo ni kimwe mu bikomeye mu mujyi ufite. Abawusura benshi babiterwa n'imiterere yawo ndetse n'ibikorwa remezo by'amateka bihari. Uyu mujyi uzwi cyane ku bijyanye n'imyenda igezweho. Hanabera imurikagurisha ry'imyambaro ryamaye ku isi, Paris Fashion Week, ibigaragaza ubuhangange bw'uyu mujyi mu byerekeye imyambaro. Ibyamare byinshi ku isi bihakorera ibiruhuko, ndetse abenshi iyo babajijwe umujyi bakunda kuruta indi ku isi bavuga Paris nta gutinzamo. Hari kompanyi zizwi mu gukora no kwamaza imyambaro nka Chanel, Dior, Louis Vuitton n'izindi. Ubwikorezi buteye imbere nabwo buri mu bituma uyu mujyi usurwa cyane. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Charles de Gaulle, inzira za gari ya moshi, metro ya Paris iri mu ziri ku murongo kandi zikora neza ku isi. Kuba Paris iri uhobereyeho wakita mu burasirazuba bw'Uburayi bigira ishyiga ry'inyuma mu birebana n'ibikorwa remezo n'ubukungu. Ibyo kumenya kuri uyu mujyi ni byinshi, birimo ko ari umujyi uherereye mu gice cy'amajyaruguru y'Ubufaransa. Niyo mpamvu uzumva Abafaransa benshi bavuga Monter sur Paris. Uyu mujyi utuwe n'abantu miliyoni 2, ariko hari izindi miliyoni 12 z'abantu zituye mu nkengero zawo. Harimo uduce bavuga ko rutujagari n'indi mijyi hegereye. Nk'uko byumvikana, Paris isa nibarwa mu bice bibiri. Hari igice cya mbere cya Paris nyirizina mu mutima w'umujyi, kirimo n'inyubako z'ubutegetsi kingana na kilometero kare 105. Hakaba ikindi gice cyose gisigaye kizengurutse umutima wa Paris, aricyo Ile de France,
aka karere ni nako kanini, apima ibirometero kare 12,000. Abaturage ba Paris bakoresha igifaransa birumvikana, ariko hanakoreshwa icyongereza nko mu bice bikorerwamo ubukerarugendo, hakoresha amayero. Bafite ahantu henshi ho gusura. Mbere na mbere hari Tour Eiffel, nicyo kirango cy'Ubufaransa, niho abantu benshi baba bashaka kujya. Ugiye Paris wese niho ashaka kwifotoreza, yagomba kugaragaza ko yageze mu Bufaransa. Abantu bifuza kurira hejuru aho bareba hafi Paris yose. Munsi y'umunara gato hari ubusitani buzwi cyane, Champ de Mars, butunganyije mu buryo bubereye ijisho, bunanigira ibidukikije. Hakurya gato mu birometero nka 4 hari Cathedrale Notre Dame. Byemezwa ko amafuru mu Bufaransa muri mwaka abarenga miliyoni 7 baba bashaka kugera kuri Tour Eiffel. Imwe mu mpamvu zanatumye uyu munara wubakwa hari mu rwego rwo kwizihiza imyaka 100 iki gihugu kimaze kivuye mu mpinduramatwara y'Ubufaransa. Abafaransa n'abayobozi bawo bari icyo gihe bifuza ko hakorwa ikintu kidasanzwe cyo kizahindura imibereho y'abene igihugu n'amateka y'igihugu. Icyo gihe hatanzwe ibitekerezo bitagira ingano by'ibyakorwa. Hatangwa ibitekerezo byinshi by'ibintu bishobora kubakwa. Abakora ibishushanyo mbonera, aba-engineer batanga ibyo bifuza ko byakorwa. Gusa muri bo hemejwe ibya Gustave Eiffel, hubakwa iminara mwitiriwe. Gustave yagaragaje ko uyu munara wakwifashishwa nk'imiyoboro ituma radio zumvwa n'abaturage bose, kandi ukaba ikimenyetso runaka cy'ubuhangange bw'Ubufaransa. Nta yindi nyubako cyangwa ikindi kintu cyo cyose cyubatswe n'umuntu cyasumbaga Tour Eiffel ku isi yose icyo gihe. Inyubako ry'uyu munara ryatangiye ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu 1847, bitangirana imbaraga nyinshi. Ibikorwa biyoboye na Gustave Eiffel ubwe na bagenzi be barimo Maurice Kochla ndetse n'abakozi barenga 500. Mu gihe cy'imyaka 2 uyu munara wasojwe kubaka ufite uburebure bwa metero 300. Gahunda yari ihari nuko uyu munara wari gusenywa nyuma y'imyaka 20 yonyine. Nyuma uza kongera indi minara ya za radio ku gasongero kawo. Gahunda yo kuzisenya yesi kurwaho kubera ko leta y'Ubufaransa yari imaze kubona ko ushobora kugira akamaro kanini. Mu bihe by'impeshyi uburebure bwa Tour Eiffel buriyongera. Umunara wa Eiffel wubatswe mu bice by'inyuma biteranyije birenga 18,000, kafunyijwe amavisi cyangwa se amaburo arenga 2,500,000. Ubwo uyu munara watahoga ku itariki ya 31 y'ukwa gatatu mu 1849 wari ufite uburebure bwa metero 312, ari no wari muremure ku isi gusumba ikindi cyari cyose kugera mu 1931 ubwo hatahoga inyubako The Empire State Building in New York ifite metero 381. Bitewe n'ubushyuhe bwinshi bwo buri mu bihe by'impeshyi, uburebure bw'uyu munara bwiyongeraho santimetero 15 mu mezi ubushyuhe bumara. Babyita thermal expression. Thermal expression ni igihe biminduka mu bushyuhe maze umubyimba n'uburebure bw'icyuma kiri ahantu hagezweho n'ingaruka zihindagurika ry'ubushyuhe bikiyongera. Dilatation: iyo hari ubushyuhe bwinshi, umubyimba ndetse n'uburebure bw'icyuma byongeraho gato, mu gihe ho mu bihe by'ubukonje bwinshi umubyimba ndetse n'uburebure bishobora kugabanyuka. Mu gihe ari ubushyuhe bukabije i Paris 1976 uyu munara wa Eiffel uyoberageraho santimetero 18. Kuva muri ibyo bihe uyu munara wakomeje kugenda wiyongera mu burebure kugira ubu ngubu ufite uburebure bwa metero 330. Mwibuke bawubaka wari ufite metero 312. Ubariye muri iminara ya za radio ndetse na televiziyo yagiyongerwaho. Mu bihe by'ubukonje uburebure bw'uyu munara bushobora kugabanyukaho santimetero 1. Ibi zimenduka zigenda zibaho nta ngaruka zindi zigera ku miterere y'umunara w'ubukerarugendo. Ahandi muri Paris hakuru abatari bake ni Cathedrale Notre Dame de Paris. Iyi iherutse kongera gufungurwa ku mugaragaro mu 2024 nyuma y'uko yarafashwe n'inkongi y'umuriro. Ni ibirori byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barenga 50 nkuko byari biteganyijwe, barimo Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, birumvikana, Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika warurutse gutsinda amatora ariko wari utararahira, Volodymyr Zelensky wa Ukraine n'abandi. Iyi katedrale ubwo yashyaga mu 2019 Emmanuel Macron yishije ko igomba kubakwa mu myaka 5 ikongeye gufungurwa. Ni kiliziya yatangiye kubakwa mu 1963. Imirimo yo kubaka irangira mu 1945 itwaye imyaka 182. Ni inyubako ibitse amateka menshi y'imyaka hafi 1000 y'umujyi wa Paris n'Ubufaransa muri rusange, niho Napoleon yimikiwe. Iyi katedrale imaze imyaka irenga 450. Mu 2019 yangijwe n'inkongi y'umuriro. Nyuma yo kuvugururwa
yakomeje kwakira abashyitsi ba mukerarugendo n'abaza kuhasengera. Ubwo yafatwaga n'inkongi y'umuriro, imibare yagaragaza ko nibura yasurwaga na ba mukerarugendo miliyoni 13 buri mwaka. Yari ifite umunara wa metero 69 n'inzogera 13 zose zitwa Emmanuel. Kiliziya yashyizwe mu mubare w'isi wa UNESCO igihe igisenge cyahiye cyari cyubatswe n'ibiti hafi ya cyose, ariko ibiba imbere muri kiliziya byari byakuwemo mu gihe irimo gusanwa. Umwami w'Ubwongereza Ani wa gatandatu yayise umwami w'Ubufaransa mu mbare y'iminsi 100. Iyi nyubako ntabwo ibisa amateka ya Kiliziya Gatolika gusa, kubera ko n'umindura amatwara y'Ubufaransa ihindura ububiko bw'ibiribwa na divayi. Gusa ni katedrali byakozwe n'ibigo bigera kuri 150 ndetse magana y'inzobere mu kubaka. Ni umushinga watwaye hafi miliyoni 200 z'amayero, uterwa inkunga ya miliyoni 846 z'amayero avuye mu bihugu 150. Mu kwa 12 2023 Emmanuel Macron yatangaje ko yatumiye Papa François mu birori byo kongera kuyitaha, ariko uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika mu kwa 9 muri uwo mwaka nibwo yatangaje ko atazaboneka muri ibyo birori. Ntabwo yaramerewe neza mu mubiri.